Misambolo na tale na kangu ni tigo mai viti. Eu tale sulle sentantut. Do tale na nungu kotokotoni go nonuma. Bim na wakuteni viti balaten sapo le tumengo na vendindi. Na bobiri na ronondo kaono sa bumbuluta ko weekend o mbani maramani na taka na vendindi na September ni mbango. Sapo to ngo evita na bula. Kono no mambeu horetaka ni evita na ka we kenda menda rauni da nga menda kilati go e vena puno na ngole kin no da dingindingi na ka kuninda le dingindingi tu wa matomboko menda dingindingi tu ngana beka da ramoda senda sonda karna tu konir ni reta na vi baktor tek tek sayadu barteli utal na ka e na ruku sen botoni vi baktor tek nguri sen tu ni matata ve kera todo eu mananga sona ngona ngendo rede sona tuku ni lago mebiti ka warte itu gine sona ka e bunta di weekend bolata na ngun sala ni bako tuku mebiti esa erto lewati ko na matentur to chingo matentur mbani maram radio tv newspaper sinra ni reza ni ndona tamata buta na nona pakasama ke baka zunga na donaka na lomani matentu me tamba tu mai na Fiji Sun, se Fiji Times, se kadiba ke na TV1 sinra, se merto kadiba kamai na Radio Fiji 1 sinra. Ka ke denga ni rongo tu ke na ka ni wiliga ka baka tere na matentu ni ben maram. E o kata mo na no buka to ni go me wasa televikim ni sona ka na bosan daga mo na bangata na bunitaki na kai bunta gitu be kemuni kasini muria mai na ngom sawe ni bako tuku ko ya nina no mochu gini bika ke tenga sa ta tu nguri biji sa totoka orang tu na be kemuni na chuma biji ke bakani tu na chuma eu totoka tu ngona mbula biji ko suli sanga ni kila la mai ke mo ngame to bolea mo reda orang tu na bantu no be kemuni na dua motur matanga indua na sonia ya ni sa sanga chuni rawa ni tengu barawa lebu bekemni se bunga bekemni na sonia ya me marroi kin na bubale na sonia ya mera wai sulte kin na lube muni mer lebuli tuni chuma na free education na free bus fare sini lore chu na sana ko me boli kin na uniform na bikatel baya chugo na sani free bus fare arun tu na bando no bekemni ni sendiri cuma nama sendiri tak juga main bola. Orang itu tonga na singa indura marah main bola juga na sauni sudu pauta salia tolong kona $1 rosa kelima. Elante tak main na $1 rosa kelima main na $1 rosa kelima nama tau saut. Kembali elante temani elante $1 rosa kelima kena $1 rosa kelima. Temani esa sindri dengu ya. Yo kepa kanjina selas kangau kilan ni sonia na tosaki tukuna chuna na bula wakila buni no muni matentu ndondo me tosotaki na sonia ya merao ni bula chuna business ke baka ni sin tosotaki na sonia ya ni sin bula na business ya yo ni tosotaki na sonia ya ken musi lawo be kemuni na le ni bono limta la kambi bimbiru ni tosuma ina bitalo yo una katemo dalle subu manda bidanaka matai sampai wade ngumbai marama sasanga ni komanda ni matiba eu manda ya via endona mbuni silip ni sa ngote ni moko ya mena matiba bala tarabi kaya tuiliu ke baka endona ka eseng ni talitak umbani marama si orto matentu ka ngaya do ya la ko na matebo no suti merlei ni taka na bi barre na bi moku lei mele muni barre tu na ni bono balata merawan ni bakambau merani bakambau na beka bina kata choko me bakazuri dona ka o crea monireda na endura kago na eruna ka dua na brainwashing dua tal na propaganda runa kago rondo erndo bukan takabali bo ernando
toro wako kono matentu mera sanga mera bangolea na non bakasam na luni matentu mera pakabutanga endonaka kona ndonaka ya kona kar tuguna juan ya ke bakani reda kanga tuguni chugo mera mai baso sabata na corruption sintora corruption mai baso sabata ki o prime minister ngarese ya ko ya abisu ndonaka embeita kitu kina mena kila rosa gulba na mbaki Desember ni mai prime minister ke bambale e uma da ru tukuna quando dum saranga ningo be kemuni kona na beita ki ni corrupt na matentu nengarse ngai lebe su ndona ka adaka ba en rosa gulba na mbaki Desember ni prime minister o veo sambo lo virasa ya dum ni sara den dona la sule usatu ya la su tagi kemuni na lili bonua sangai besok na muni mona kura brainwashing ko tule juga tuguni ba wasuma ko corrupt nona matin tu corrupt ucha sangai kono kambu ragi wabu kina propaganda ni nona sanga chiko ko memai torna matin tu na daba na buna ko mengai kambu ragi choko lebu na be tugu me babu sanga na num ni tundu eso tundu sanga na tugu ni kena va na matentu ni ngarse le ya vo sarana nona ko tele bin na bosle bo turanga wa ma munum ta wa temper bang tu na lutu nuku tu na pan temper na lutu sin tu na ni mbet na lutu tu na ngani bunga na kanto baka dor na lutu na itu butu ni lutu wesle le buna bika ke ngur le episode ta ben marama na pakan mbose ni re sar tu na nona kota lebi na nambose watambu nambose me to sar nambose obiki ko na utu tini nambose ko simara la bio bibita na singa tumba na singa sibi na yo uritu na veke muni na kanda ni lutu sele no lutu democratic very democratic pata kaketa nga embusir tengo men nambose la lai ngai la wala ki me to sar na nambose obiki so it's a very democratic church la cosa che non posi le posi me da che lo sunta la mena no ma dal limbos come che mi da kata itu din lot ye la non tu no ko non posi ko mol molunta ko ko tu ni ke ni pantan ber lot ni sianga ni rawa ni na mechanism ni lot sin renda kata balata ngona ni tu no ko me ko no bos ko na kasar ngan burtu mikina na ko na mechanical operation ni lot ko ya nambos ngai ko tali mga ko nambos lengkasara na lut kanga sa geta kam na lutu sa na murienga na ka tu lu na matentu sinida na murien na matentu kanga ele ko patin matentu ngure sindo jingta te buka jingta na matentu ngai tu na mai elo non ne bakaro me ka ko nambos renda patin non matentu na jingta ka yo lista le na ka utuju sa wadingu me na matewanu omben marama no na wadingu viomata sulia ndorna ndola katumba weekend menda redegina sona kono raninda pakikelikina serauninda muria me rauninda le avabainin na bulan September na ngoni benjingi sengi di bakatau taka chukuna nunda pakasa mana matiba ni chuku kino ben marama chuku wana kena lewa ram takaba indona ka me mendabatu tonga ni kindele ni bono kamani una numa kina me matai ni ka au na tukuna ni ko mendona nungu osni kerkere bimbi sara we ko na turanga na komanda ni matibalu Moses tikuitong kero wikile wa binasar kero lo wati senai na betwan di senai turunita kero kampanye pata sana mai senai ka durakan nunggu reda na nona sama itu na mateba lu mesa liuta ka wakasam tangku untuk na dinding beka wakalu kau muita ka saranga na bunyelong ni naraw ni me pakana no na bosa tu no tigo kwa ni sana kotali mai na matibon me na ka politik ya via o dole tugu li
Doni tuku le no sa tuku no ka me kautale mai na matevan mai na veka wa politik to remain apolitical. Ia nga na kuno dun bitu na matevan. Sin dun na matevan me pakai tabi tu na ka wa politik. Na lo mo ben marama. En rata na matevan ngo na lo mani matintu. Boleh kasarangan ni kata-kata keren na suci na lo mani matintu. Bago po tumina ngono ko ni rada ti ko na Commissioner Western, Commissioner Central, or na Minister, or na Permanent Secretaries, rasutia. Vala kina na tubutua ni Democratic government me subservient se warong kina matentu velutaki na mateval. Mateval lo mai governa itu tu ni velutaki kange bakadurumir na suci na be tambari matentu me baka mateval utak na ni matentu. Ye no na samai tukuna tiko o mosese tiko ito nga ni sana ni bila kata me kau tali bisaranga me na mateval mai na beka waka politik san dona kana ko marota na tukutuga kau bukan bota kaya baka indina na tukutuga ena raw lindo ni tik bu in RFMF ena raw lindo ni tik bu me baka pinakatagi kina na rong sama walengay tunga na buku ni memuko. Wekim ni na turang komand ni matebal wabi na bali na nomni bosa. O bambote ni nomni bosa siang ni dalan don tigina. Don wabi don na matebal me kakuni bagitani. Eran don ka politik. Don talanga me warong kina matintu e belu tekitiko. O kila sabi soba lelai so na kami baleta na non dingtay na komanda dingtay ni prestige ratu sabi so taka na lomani ya buni baka bulewa bongo ya kama dengan samar taka walewu na turang komanda ni nomuni rai ni sandundun me tachi kita ni mai na matebal mena beka politik gorindona kalawa tamani kala na walewu wamboto ni so ver na wakanda ni chume guribi so bikim ni na wakanda ni chume guribi chen tengu saranga na lomuni ni sarama na tutua isabu menda reta na kana rata ki balkana ngono wamboto ni se minister chu ni home affairs o bani marama se re chu tal banga bwana lewa me wakatauza na buku ni matebal so na lo motar na chugo bikim ni na turang komanda kaya baka sa naman nila ko na lain gruka o bani marama na benjing-jingi o munita kan juga ni na date ko na nomuni waro ni na siya ganin dua la ko may buturara ni politik na may baka waital tak na nomuni baka sama meron yun ni okay na ka baka politik kaya kana yazo tiko na bulan September na ni tunga na buno ni nomuni tuki ni na reza na kena rebina kana le stale na rong ni matebal kina bunu atu kini li unjira ni senga ni la ado basara na ne batang ni de toka rambito to mena tukala ena rawa ni baka binna kata ke mai kala le bunu rong samai le bunu rong mai ado tu me balata na be mo na ka kele go erna gaile sumai ne sinra ni na yel kele balata tigitu ni nonda bula mai biti tigitu ni bulba politik bulli besinga seranga ya mantara vera be bubal seranga ko raili kina ora na pamati tamani daga kali ko mena gale subitale na turun baka cinna bagi se sibia ya na kena sanga ni ba dum tek dai na ka kede ya ya matai mandanga mandale su na benjing jing so na nungu rating na ya na nungu makina mi dona nungu tatau si nungu kerkere o bomboto ni kerkere we kemni na turun komanda moni yalo bina kasar ni kau tani mena matebal ena buturara politik dambe donu nga ena bunon donu dambe kina na matebal ena le stale mai na vendo kai ena donu me va wali ena na matebal saru ili bina bina ni daka na no do rubo ena be sei rubo tu ka sindro ni na mai bakam buita teknya na be kai tu bici na taka lele ni baka dorme na buturara ni bitang kumaki na biasa ibru sa rui ena mo wala nga wa da rokila na tugu ni ndona lango embi lo mo ndona tapa wai
nanta wai boy na dua na lango ila ini bilome pambui tata tulo ya na lango ila ya ko chunga nguribichi ko kira gina kimino turang komanda turang neta regering dona ngun salgo menta sa mu bokina me babina takina diga kaya Vekim nitla no sotia unita kanisa ni na pamburia babina kana vikasa wanda wora na muni liu turang komanda Moses tikito berawa ni lesumai kina no matebal soni rong kasayali mataya kerua na pati ba politik sa te uranduri sa te umeranduri Yun na pati sa anduri tungori Roman na pati lili ko sa anduri na Sudelpa Watekin Fiji Labor Party na pati lili ko sa anduri na usara juga na tan raw rake na na tu na Sudelpa na benjing Awam buat sembari ni orang kerja, ngai shortlist lagi ngai matalo researcher na tu. Ya, varite gimnaka. Doni varite gimnaka karmaro takawali na luwe biji sartu ni biasa ibrura. Ni sarawan ni Roma iso na bos. Ya, en vida sing saudi sa menjing tagi na presiden ni sena liu di pati na Sudelpa. Sara liu taka na pati na Sudelpa na marama bali na rautin riketi, rautin mu kepa. Matai nunggu wanu ni binak saka bikim ni na marama bali ni na dona beliu taki binak dona mata ni Singapore na tandra na nomu ni beliu taki na buku ni wekapa politik na non da bono. Simberi ni maka ada tu kan balatan nonton bola politik, balatan ni simberi ni bola besar nonton beliau tek politik mana ngono ni tu pakai kau sen nonton independence, masa minggu sampai ngono lagi ngono liu naka tu, ka oban ni tu ni na paku kota na nondra ile kina nondra vaka kina nondra pakasama vaka politik na nonda velutaki uambo te kabina na bika sa zame kompleta ni rawani vakandra ta sona ka rei sa mo beka se sa pa muritunga me baka sa dundun betaka karni vaka bo ya sona pakasama na se sona rai na bika ya na nguna leka vida bangu boleh ni si biar so boleh bakina nonda bo virji ni ke baka eu manda nugurai rei kabinda kami ada balatane baka bo ya mena bo so baka takasua mena bika lau tu mai nangon ni Alliance and Federation Party mena ngon independence mela ko cuma mena domingo sengen ni nakela ko sumbawa bala na iwo cuma ko nangon na nondam bula ba politik baka indon na kambote bangu sangai bisa utal na pakasan pa politik utia simberlito sunga baleliu dotale umbo te kabina ka enondona tiki balatan ni rawan ni endona ka na ko tu juga ni na pakasan mo tanga bika ya dokina na gobi karon inda na pakasan tanga tuna bingo ken da watu lewa me ka kunia do mai so na mata kali pakasan maka apa kabuna na gobi meron inda vingarra viene sana ke de kwa ay adukina na gobi nungu wa binaka ken nungu wa ni binaka we kemni na marambal na rotu diketi na nungu ni belutaki ka wambota ni nandon na belutaki tutok ni samai wulang doka yoti na nito AGM ka rongo na nungu ni bosa na singa wa wakasama takatok wakasama takalesu ka kila ni tu na nungu ni bosa na nungu ni ngangan remuni bukeir na kanda nomuni sasanga me pagambulay na nonda kono obiti kandendre na nomuni bosa dari itu indone dola libu
kawan ini juga ni na nomuni orna kamni orna nomuni buke karena buke kemuni na itolo lebur singani itolo rawa dareda na itolo ni velutaki singani sini itolo mamanda nioni sama ngoma na itutu ausa marro bakaleu dona kana nero marro bakabiutini nero sareda ni samai tambati kuna damni ka kero wanu ni tigo kito wanu ni tiga ni ngoi kendara nina vangindom nomuni wanga ni bilitaki kami sana rai tigo na bulan September kena bulan ini terang kena biar bagai terang ni nomuni bilitaki en songdom karena vartegi kina na randi na ni bilitaki ngole tumai na kuno watura na buru masanga kena kuno watura ngorewa wa bila wale wina nomuni sabuta tigo ni sa waro satu bakara ngorewa me muria sala muria na nomuni bilitaki na non rabito koni dona tugu leu kau wa bila wale kina kuno watura ngorewa kena bi busa karena tambah lagi na tiku-tiku ni bilutaki ka sana ni mamita bitumbangan na tuai ni bango notani na bitokoni wanu ni leu kina ba binaka mitaka ni dona soko karena reda kilobiti na kalongata wata kina vengono binaka ene lako bongo kibe kumu do talanga na Fiji Labour Party to the Fiji Labour Party Mahendra Chaudhry and all the members of the Fiji Labour Party who have been registered and ready to go to the polls. We wish you all the best. I know that you have formed a front, the UFDF, United Front for Democratic Fiji. This is a very big move, a bold move, a move never seen before, that all parties of all ethnic divisions all come together and form a party united in trying to bring back a united Fiji or a better Fiji. I hope that these problems that were announced by the Bainimarama government, that we have a racial problem in Fiji. I hope that the United Front of Democratic Fiji can solve it. Or if you can't solve it, try to at least make Fiji go forward, realizing that there are races in Fiji, but we can work together. We can live together in harmony. We can coexist. We can realize each other's strength and weakness, and use that to our benefit. Not use race as a divisive mechanism to separate and to bring disrepute, bring anger, and bring all the things that the Bainimarama government has claimed to be the shortcomings of the Fijians, that they are racist people and they cannot coexist. I think we can coexist. We have done that for hundreds of years, and we have accommodated, we have adopted, we have accepted each other. Even though some of our differences, our Indo-Fijians generation had come from a different part of the globe, and we were on a different part of the globe. Naturally, these two cultures will have differences, and the best thing to do is to see if there are places where they can compromise or coexist together and accept each other. I think with what has happened and what has been formed in the United Front of Democratic Fiji, this is possible. It is very possible. Already tuna nondra vesu na protest mena matani vale ni kopana. Sanduna kana kena revna kabia. Unjina ngani limu ngana mara masin limu na turana.
singkala bir kuno nitu kina turang ora tangan lebu na maram kartu tu kede orna ora misis tu sawa ucu kina dona misis ngin barabi tu kina Bedos already Mahendra Chaudhary tu kina. It was a beautiful picture. It might have been not a good picture to people in Fiji, but it was a beautiful picture to me to see that the races are represented in that protest. How small it was a big message. Kawan ni juga to Mr. Mahendra Chaudhary and the Fiji Labour Party. I hope it's a good year for the party, good year for all the reforms that you have to put in place, policies, and I hope going into the election, the United Front for Democratic Fiji is a mechanism that all parties can work from. It is a good name, and I hope that Fiji can go forward, realizing that we can live together. Vekem ni na sebera tu uniform no pati wanu ni binarati go vekem ni todo. Ni na vending ningo wani na suliketa no ningo ni rawani na velutaki na buku kena ko keda kena no ndabonwa. Ni ndo rabonwa sintu kina. Ni au chungo bida roso bu bada tane baki. Ya. Na vikasa lo rechungo sanda tos chugani kina vending jini. Sona ka o binakata meuna bosigina. Ni bosota ona lisu tali. Na kamu tu nogo. Merawani na sulebe kemuni sota na tugu ko ni sini reda tumai na lomani bita na mbaki. Bita wal na mbaki. Ni sini reda tumai. Na tugu sini binakati me muni reda, se muni wilika, se muni romola. Mena recho television newspaper asenga ni tamba libra ka kima mai tukun tal juga ni kima mina tu wango tonda ku kebiti ni suladi Australia America kima mai tukun tal juga ni kibni e libni tu ngar ni kinda dala right tukuna manda manda relisu bata lebu be kibni tukuna juga bikasa obra kata juga me lesu banga wa lelai so naka membalatana nonda membalatana maten tu ni bani maram no lao chumengore bata lebu kibni sa tukuna juga ngondo na maten tu bina erongo cuma ini tuan cuma bani maram ni sona be bonu sena be korkoro I biti sar tuan cuma saku ngana be jingi saru ciki mami ngana na maten tungo yo vikim ni na kangu me na be korkoro sena be delne bo turanga ni dabutan na bosa ya sini pasara na kena roro kila ni so sa taka sona karibi bakatora da kita kena nomuni ka bina ka kina nomuni koro sina nomni tikila ni na numa sara muni tukuna o sa sakotel ni nga bisa una matentu sara tu na sara ko na karasinda ka na matentu liu sara ngeta ka mo ko no kur ko tu ne juga ni sona ka etu ena ruku ni ka ngur kambuo tu be kemuni ndende me ba ma ta ki ba roro ba sar mi kali lakin na tarna umsala tarna wabu marau kina na el ni temat marau sana kina cikina mani sa marau na ko marau na cikina na bi bola na bi kame balatana non ri lako kina bito saki sarora balatana umsala balatana wa iyo tugo na ruku ni bika kedengur so tale na kam butu muto ni sen nikila tunga kum ni maten tungo sanga jora maten tundo kata iyo maten tutelangan do kerker ni kire meni labo me mai taka kina kuraka ni sen nikila nikila nga kemu ni meraka ni sini kila raka bokata ba ka una no majugo mo wan rati kemu ni na lubebiti ena no ni lako ki na uno ni vendingi me kako ni kauti kemu ni ki na uno ni vendingi na wabu wata kena ngumsalabu Berarti senga ini ka ni bulan ni duan maten itu na wabu kena ngam salvo senga bunga sarana ka raumani bata mengai bulakin na duan maten itu ena rani tu banga kena bula bakai la batin bula bakai la
matentu bulo pakai labu ni matentu binaga kin le ya dosar na mata buai na kene bina ni na revi tos da kan so ni ngone tos da kin ne sunya ya bagarte itu ngone ni bulo pakai labu ni matentu binaga libu na takataka sin libu tamata sin takataka rete so ngono go na orna sin takataka sa do bosar chu ngono so na pasende ono so na pasende ni lewi biti sara sengen takataka unemployment 60%. Sando ne wili leu. Ni tamata resenga chu ni takataka. Kemi sin rete juga. Kemi rete juga ngonsa. Wow. Iya. Belata ngone ni mal molungu ti ko nan bula pakai labu ni matentu ko sin rau ti ni takataka. Mutaronge. Ibada ko erna lube muni. Karena sa graduate main Fiji National University. Lebu sartu telegore National Employment Center. Nevandra, non rabangkar takataka. Wana kau naka warta kacu. Singa wili kacu ni ocho ni wili la ko main graduation mai FNU wong bang nanraw si wong nanraw. May na wili ya. Sini lele burera sarota sarna takataka. Sa de kabalo mo ni indo na ngoni. Wako tie tumai nei tumutumu na ngona todo ko ni nona besus melei wuli torodake na lubena ngono sali dabo kina na wuli torodake ngai seng indo na bule baka ngata gina na bika sa wuli mbutaro ngai indo na kame bleta na kawe sia ngo na kakire seng mati go na bika kire ni kene didi indo na tindu sia wala ngani chuwa no ngono sa mate kena wo kan bimbi ngono ko sando kan marta chu ngure dir na tamana tire non rasa santa ju non rabuli na lugar yo na buli ni lubem sene non rabuli na lubem ni ele ken daba chu ngona mer tigo bina se mer takaka ndon takaka mena de ko tirani en non rambule ni besinga me le don rabu bale ka merlei di pakai non rambula asal gay pakai dia tumbuh kila saya ngana nunggu besus ini uci bangun na buling gay la hotel National Employment Center le bitikin na dang asin daga daga don motaro pakin bana daga apa sin daga kin lebih guni ni uci mai na vida sanga bulan bakin nunggu besus semua kala sin do mega pasar na university java bachelor of arts tu na dona kanga isang ni rama ni le pakai mata ni taruh tangan na ya bata itu orang salah bimbi non terreta siapa suci atau kamu curi bikin na macam itu poverty ini nareta na be squatter settlement sa tosa lagi na lebih squatter settlement ini tu nama wasnya saya sangat cuma macam itu me bukikian na buku ni poverty sena ndrobun kira cosa ndrobun tu en don batangin dengan ini mulai sindrom negara bira rasa sangat lotu rasa sangat be NGO sebenarnya bukan na poverty sena na lengang na ndrobun sindrom sa sibia ngamai kina non rasa sangat go sini sa sintu ni lau mena bukan yo kebaka itu gono nomuni kebaka injing ita gino nomuni matentu sandona kan na songo kina be bonura tu gora ara tu waro mera okay bichen ena non rasa sanga mera membul metar da kina non da bono do ke parte na sugar industry sana industry ni suka sa yang baca itu satu orang saya ngani ramin dulu bagaimana balik ni sa mal ngamai baca ni sa lebu naka dan tu nume pakai tempe kena bulan na industri ngo sa sini ya wan bimbi ortu na European Union kortu do suliti go na labu lebu tolan ron milioni na mendo me babina taki kina ngani suka na nangun sala ngingi na wow nakakiri membalata na industri ngo do sulit cuma ni European Union na labu lebu solia mai memke ngo sa taruh baleta mo na nakaya ko enan menan ni mo suci ulis ko muri baleta
na non to soi mentara de chuma ka kede go me ka kuni coach ke muni na benjing na wabu kire unsa pate rong na ka gore sing wabu na me ka usat ko chugre me ada go rong na ka usat ko no chugre rong kali lim ninda bona sugar industry ya nda pata beka kede tu na sa sabara nda bona bisnis ya kami na taxi driver na store era tu biasa sabara ele muvira embula chungo na ela bo rao chungo na industry ni suka nandra na ela bo rao ta chungo na industry go kwa babu na tu me ado sarna kurbi satu ko chumber ka go ili na kurni buli koratu na ko ni bango ba ore na sunna kurbi tu ni ba na bindo bundo e mo kurbi buli ratare enan dela ni industry ni suka kenta bona industry ni suka ranta mo ke dero ke mabala ke sini buli sindaka Kembambal orang basir na sini didi, kembambal taxi na sini didi, kembambal na store kortu ni bingung selasar na lusi. Enabi tu ya na nabi kaya ado na kena lengkan na industri ni suka. Industri ni suka na mana ko sa cukup sarabada. Ya, redang ko nakata lang gaya to may wala kena lengkan na industri ni suka. Nangon na pada lewir na dotiti sarna fama. Menebi wanu ni tindo sarang bita main na wanu tindo sarang lako itaon nonra lako itaon ya suara lako bangko lotoka suara dewa sarai suba kungona kultuni ju sarang kali ba osota ini na squatta settlement skorpia ni sarang bita main na pintu sarang kilo ira na ndo usa sangan ni rawakin na bulan itu bulan pa bubali tolokan ni suba toloko inanti toloko lotok sarang gila ko na be siti lelew nandra ko na be siti lelew go na bunwar le yazo ni kinandu me nanon rapakasam sen rapakasam mata raraba ini ndu mitumi kin nata kata merlo kan meram bita main non kata kata bintu ko sa sin raw cikin non bulan mer gami rawatan non bulan isu o kilan ni raw sen o lubi mo manda buli university sa junta sarang me kuria na oso ni bonua singal ni rede chung ni sa oso ta chung mo su bena bemba ni tarro ngarla ko chung bena tamata ko rasine wasine te chung no jina ni rasu tu chung no benda yo bemba gitu do nga sa sine juga main na city lo toka city suba embale to na bala in displacement of populace from the farming belt. Buta may nanon taka bintu sa sinraw pinambulan sarang gali sa bulan ni suba ralakan ni suba sarang gali zuru na puno ni squata merletugin oso sangkai oso sudah punya sangkai lakum baiki na non rasa sanga merra pangkar taka kesa senga le cina dawa lewu cina kere unsal lewu era voltegira ber namaram tuku bimbi tuku sini bilang tuku yang saya tuju yang gua mau nabi ka murian mai nakin nan tahu na industri ni suka sanggai me rutuya sole do sarena basulawa kali atau basulawa ya salin do tental vital ka tigu mena vital non le do ban do turang ya sindona maram nan basulawa mena kenan tabu na industri ni suka sara do cugo na buno editi ba mai na bakasama kau sini ba boto ni lewe ke mina kangu cugo mina ko reida na vaya na matentu kenan nona tidi cugo mai na wal memba ki mo matentu min bani maram na sini do ending tau satu kuno di ba bita sangabu bita nang recording sa lago chuni satu kuno kin na posuko kawang bako ni cugo ni na esa na bakasama semisingkem no menira ini ya sengen indo dingita ni sanga mi bakan do ni cugo beleta ngona wow kele no sa kele liba ye non ta kunika kele ngori cugo talgin na go sembra mandanga ni do na kene jino te mai ni la ber ni do ke bangole do na jino ya sa sini yang munggo bos sana posanga bika ke de kena no ni reida na bika na do na bika tamat na kena somi nanjina. Karena
ruang na causa tu kuno cha unemployment wate kena tosudaki poverty wate kena unemployment nguri mai na non rentable na business ile tala na business sa tuibiti mo sa sini numuni na tuibiti sa pakatakan na misalnya sa turun do na company ni sulan kena wa bimba tu on turun ni wala ni singran tak na kuno mikir lebih bagi na patini ko ya langan ni kata ni ya usara rautan ni beka ndo tak na PWD liu sarlita ka benor company ni sulan tu na wa labuni ele nanung ni sa may turun na company ni sulan jingo na takang misala na Eastern Division ele wer na ni mamir ta tukir sara bading itu na may ko biaw company sulan jingo ko ta ngun sala jingo ya kata kita telah leni bono oke kalau terang kemuni itu tuh patah company sulan japa pada PWD ausin mabuta PWD raga kena non terkata juga ni sulan jana ko tira kena main non ra supervisor beka se verna kena boso ngira mai takata ngana liba kema bale non tusum na wili ni kata en ben bisnis karala ko ni bulotai ya talendu rata na beka chugo na rukuni monsal watiki liba watiki no werna nonda kana tambani lawa releku talmai Sri Lanka releku men Zealandia tapi sanga ni tuibici werna rawa ni takabna tabi kenu tuibici ngono ko werna wa banga tunu cungur lu benta sara buli mai sara graduate mai university sara tumuri rawa sara ngani rasa sungi tadi orang budini tadi merna liuta kan onda buno na nomini lima cinnambak tui matanda sintu ni na sini rawa ni takabna bika keli ni bilita rawa sini ndola kenan drendre sara rawa tamai da kena buli qualifications to doko sangkai bonga merna kata tek mengai to so tak non rekila na experience non kata na bikar sabuli mergai medite terbaju non rabuli kena na gonduar kata yo ya vida naka alai au rini tegu makina dotal na kau na be warta be kimuni ni sember ni na venne benjing na kena holo matak na law gonor kalibu kena holo matak na law mai bici law endo na kalibu sinika raron de vital notak yo man de siniro ya na nugunduru no kucu boli go Australia ni ele no ni undo nreba ke bakau basu kana lawa ni ngono sa taru kina na bisa dina ni uzungu na ngono sa suri mekina bi no ti tengori ron rawon sa ko londol na no fine uzungu ya ndo tal nesa na urede jigo ngo na lawa ke bakau basuka endondonu mo soma na kawa lagi na e mai bice sini ato tu ya sika saranga ni ato na kena roko bina lawa e baka una lesu na be kisi kede kara lako e bali bilawai kanta reida na bika e ado beira sanduna kana nonda loloma nonda loloma na saranga na kena wangitori na lawa me rautanga eso se arni tukuna era na bilite ki chuno mono era banki torna lawa me marroida sini marroina mono na no tun chuno ni lebi ke muni sana kilana kaya na no muni valo mata ni le ya do non mate vida verna le bono bisa na torbora pamatisa ramuku lagi meramati endua sa dabuci waso matungan ko nada no o sakyu sakambak dorobongo e musi tu wale na elonre lebu bunga saranga na non ena buku ni non mati baka saka endo nango ne bagi cinta di muku lagi ne mati o siamo dei kila virtu no suci korto muku lagi nango me mati Adaba na torre na ngono ko
rturai kartu bebu tundana kartu satakawa si matala na rturai na bubale ni rambak na maramatinana na turana tamana atau na rturai na suci korto bimu ku mimbale na bubale na buku na sa el na ngone na lumu sini lubu se luzonga lumu ku mai wiranga na wekana na suci ara mukule ku memang kepa ni reda na itu ya na kautu cili won don ni reda ni don yo kasang ke bolom tiki ni kautu ni juga kena bolom tiki na sartu ngeli bilawa ina suci gai vida wala kana manda on rutu bisu tu sere o si vamos ni na maruta na wekai sekius rabak na ito bagaduri kini tutonya tang kina bikaya da birkan suci ina tu na raro lib ina kena bangitur na lawa ya nakanga sangai mosi kina bali ni sangai tukuna tumay umbay marama ve kemuni ni okwa ena maroroira na bimok maroroira na suci nobis bo sobe kemuni erreda tako sobana ngun sala batikena wa mereda na balolo mani batulewa ya na balolo mani batulewa ni no tunang bayna marama I will look after my men wada bana family ko sa senga tugina na madru ya wada bo bermasan ka mukula ki no dua na vital no membaleta no tungge nduna ka membalet nduna ka saranga no rutu ka laki via busagikina o bermasan mukula me mat nimbore dentro na nirita ko sobo nangum sala batekina wa mungkin libu-libu muni reta na eli nindo na bula menando na bubala na marama ni bale o bermasan sa chingo munis lanji kito lautu nis lanji kito limbos kero mulai sot na redia wal mai sa turna wali matana o sa sinra ni buki gua sinra ni buki gua sini buki gua na lawa sini marru na bubale na lawa sini marru bermasan na lawa sini marru na vital no ya na lawa na vital no ni ken bimbata gitu nangil kena tontu me lako men vital ni wonu mbeka sel matin na lama nobis me tarro bina bika saya na vital no chasa ngai lo ina ngomu sala merni memuri na lawa merani marru na lawa me gali azo na ken wali na lenga ningele kwa kota de gitu mo bermasan awali wada na lenga amati kino bermasan ana ken wali ni lenga sangai tau na matagali bosa I will look after my men au na maroroi ranga na bimu ya saya sini na numikin na o tarugi na bikim ni no bisa daba na numni rai bikim ni na no da bisa tamata da ni bisa ena kena sala ki wangi turi tu baya na lawa au kila ni chuko sarna kena beta idaki ni vital longo korna chumai ki no era na ba tulewa chumai na ba na numni teni general o kayum lewa tu moko na kena ba tulewa teki na ba tulewa en lo muni bali bilawai ya sandona bunu barreba bantumbula mendona duana tamata me lewa tu na lawa ena bika wa tauzi lo muni bali bilawai itu na bunu memori au sini lo ya kilanga ni na nungu kilanga lei sara minjikai nindona ka membalata na criminal law se constitutional law itu era na law ya kora kenan tau ni o se ko induan tamata lewa tu do kona be tigi ke ni law ena kena ba tu lewa te ndole bilawai te ni bangu kisa baru sutong kene lewa kene tutungi itu untal mo ko sanga bisu tengur me bangu ya na bangi turni no muni lawa na ena runun dulu kadiwa atukuna na wali bilawai atukuna na appeals court ni vala nakada ka bomben marama kesa atukuna na lawa ni vala na buo bir ni bain marama sintuntur mi to tela tamata chui biju gore metu ni ndun sare tan non rabang ki torna lawa
Rangge bangitor na lawa i wita na tamata chulo ni maten tugur rangge bangitor meleada buni sartuguna nindom. Areta, reta kena mandom bulan kena bangitor chuna lawa. Esa lima mandekin na bulan ninduan temat. Sindon na dru. Lima mandekin. Non bangitor wala kana lawa. Ena kai tulen ta kuningon sawa kena libu-libu ni sini bakar recha. Ko satu kuncun go bikin. Yang mana sawati? Mana sawati yang mukula kendon na dru. Torun kandang. Mukul lagi mai bali bibis. Tunggu nak kini tambah urut dasar tunggu nak kini tambah. Dan terbungu. Ada sangat bulu. Enak singa buka rawa ini kawalu ni singa ni bulu amat. Dan mati balong. Agora tunggu nak kena tambah nak berbungu. Prisoner's family claimed that dengue fever was not the cause of death. Erto tuko na may na obis ni bali bibis ni na elenga na durbongo may na dengue fever. Berarti dengue fever. Dengue fever da klabi na ndo na mate da to weekend may na kachininam. Kena nangangam beka ni mati ya gay round ni pambuti kung sino pambuti ni reda na kini tambo muna parta bikin ni gona dorbu ya na mobilia metawaki ni reda round ni reda gona na sember ni bis round ni reda. Okay, right. Go, na kena tambah. Korto tukun cuma main obis ni beli besu, na dengue fever. Go na tambah nona sa lenga na dulu. Ni busu cia ni no bertara juga ni, batau bina kata. Muni kaku ni matambo kan ala kona bensin jingi. No muni mbula na bunu obis, ciku sarang ilinga muni. Usi mandari veka wita kain nakali ni reta mandako ni reta mandari na itambo go na kani tamba ka biu mai na nona sa lek. Okay.